Okay, so then we should start with today's AMA. Hello, everyone. Great to see you all tuning in today. Whether you're catching this live or checking us out later on, we're happy to have you here with us. Like per usual, today's AMA is split into a few key updates. So we're gonna look at the marketing insights. We will look at cut. We will offer a moment for community focus, and then we will wrap up with your questions. I have already gathered some, and there are quite some questions. But if you have any questions in between the AMA, you can like always raise your hand or write it in the group and we will answer it. Before I let Sandy and Davor say hi in Slovene and Spanish, I just want to add that, of course, as per usual, this AMA will be later on uploaded on the YouTube channel in case you won't be able to listen to it all or you will miss something. Ok, vsi skupaj živijo iz oblačne Ljubljane. Dobrodošli še enkrat na novem AMA dogodku CryptoUtija. Lepo je videti, da se kar nekaj ljudi že hitro pridružuje, tako da ne glede na to, ali nas spremljate zdaj v živo, ali boste pa potem kasneje pogledali samo posnetek, smo veseli, da ste tukaj spet z nami. Kot ponovadi se doznanosta Davor in pa Tina. Ta današnji AMA dogodek je razdeljen na nekaj ključnih posodobitev, vpogled v marketing kampanjo, pregled kriptovalute CAT, kje je naš fokus trenutno in na koncu prejeli smo ogromno vprašanj, tako da na koncu bomo potem tudi odgovorili na nekaj vprašanj. Tako da, če boste imeli vmes kakšno vprašanje, vedno dvignete roko, spodaj kliknete, pa vas bomo dodali, da lahko govorite. Tako da, kot vedno, bomo seveda ta AMA posnetek oziroma dolžni naš kanal, tako da kasneje si ga lahko tudi ogledate, najbolj pa da je kar hitro počnemo. Davor, beseda je še tvoja. Hola a todos, genial verlos aquí. Ya sea que estén viendo esto en vivo o revisando la grabación más tarde, estamos felices de tenerlos aquí con nosotros. Y como es de costumbre, la AMA de hoy se divide en algunas actualizaciones clave, una visión del marketing, un vistazo al enfoque en CAT y la comunidad, y por supuesto concluyendo con sus preguntas. Ya hemos recibido algunas de ustedes, pero no duden en hacer su pregunta en cualquier momento. Solo levanten la mano o déjenla en el chat. Además, quiero agregar que, por supuesto, como es de costumbre, la AMA se subirá a nuestro canal de YouTube en caso de que no puedan escuchar todo, pero como prometimos, intentaremos ser breves. Okay, so the fast introduction is done, so let's get in. Let's talk marketing. We've noticed that there's questions every week regards to marketing and you want to know a bit more, so let's touch on it. As you all know, we're inching closer to the big launch of our platform, and we know there's a bit of chatter in regards to the marketing, as I mentioned. Here's the deal. Our full marketing plan is gearing up to coincide with the launch of the exchange. We're setting the stage to ensure that once we go live, we go big. It's all about timing. Launching our marketing too early would be like roving a motor engine without anywhere to go. But don't worry, we've got some exciting stuff lined up and we're almost at the starting line. In about 2 weeks, our go-to-market strategy will start here in Slovenia and slowly expand worldwide, where it makes sense, with plans of alerting new waves of future platform users that our platform is the one for them. But once the platform launches, our marketing will be shifted into a higher gear, into a full-scale marketing campaign. We're talking about social media, ads, articles, and besides all that generic stuff, we're also looking at showing our faces in different interviews and podcasts. We will try to cover everything and create new ways to grow exposure and show what CryptoUnity is. It makes sense to gradually escalate it, and it's more effective to market a live platform where users can go from ad to the platform and engage it at the same moment.
with the platform and with our CUT token. So stay prepared. I mentioned in the last AMA that we're preparing something that will offer you an even better insight, and it looks like it's almost done. So expect that update, that a little extra insight into what's going on probably in the next week. Bueno, parece que Sandy tiene problemas de conexión, pero bien, hablemos de marketing. Nos estamos acercando al gran lanzamiento y sabemos que algo de charla sobre cuándo aceleremos nuestros esfuerzos de marketing. Y así es la cosa. Nuestro plan de marketing completo se está preparando para coincidir con el lanzamiento de nuestro intercambio. Estamos preparando el escenario para asegurarnos de que una vez que estemos en vivo, lo hagamos en grande. Todo es cuestión de timing. Lanzar nuestro marketing demasiado temprano es como acelerar un motor sin tener a dónde ir. Pero no se preocupen, tenemos algunas cosas emocionantes en fila y estamos casi en la línea de salida. En unas 2 semanas nuestra estrategia de ir al mercado comenzará aquí en Eslovenia y se expandirá lentamente a nivel mundial donde tenga sentido, con planes de alertar a nuevas olas de futuros usuarios de la plataforma, que nuestra plataforma es la indicada para ellos. Pero una vez que la plataforma se lance, nuestro marketing se cambiará a una marcha superior a una campaña de marketing a gran escala. Estamos hablando de redes sociales, anuncios, artículos y además de todo eso, más de nuestras caras en entrevistas y podcasts. Intentaremos cubrir todo y crear nuevas formas de aumentar la exposición y mostrar qué es CryptoUnity. También tiene sentido escalarlo gradualmente, ya que es más efectivo comercializar una plataforma en vivo donde los usuarios pueden interactuar inmediatamente con nuestros servicios y el token CUT. Así que estén preparados. Mencioné en la última AMA que estamos preparando algo que les ofrecerá una visión aún mejor y parece que ya está casi listo. Así que podemos esperarlo la próxima semana. Ok, upam, da se zdaj slišimo. Zdaj nadaljujemo seveda s prvim delom in to je marketing novice. Zdaj približujemo se seveda velikemu temu zagonu naše platforme in vemo, da je malo govora o tem, kdaj bomo v bistvu začeli s celotnimi kampanjami, kakšen je marketinški načrt. Tako da dejanski celoten marketing načrt je že pripravljen, tako da go-to-market strategija tudi in seveda to mora potem sovpadati z zagonom naše menjalnice. Pripravljamo seveda celoten teren, da bomo res ob zagonu lahko res čim več marketinga zagnali, da nas vidi čim več ljudi, da spozna CryptoUnity, tako da gre se za v bistvu res izbrati ta prav čas, kdaj začeti. Ne smemo prezgodaj začeti, to je tako, kot je prej Tina rekla, da bi pržgali motor, pa ne vemo, kam gremo sploh. Tako da, ampak brez skrbi imamo vse pripravljeno, smo zaključili že to in zdaj potem samo sledimo naši časovnici. Tako da zdaj smo na štartni črti, zdaj gremo pa naprej. Čez približno 2 tedna, dajmo še malo časovno povedati, čez približno 2 tedna se bo ta naša go-to-market strategija začela tukaj v Sloveniji, potem se bo pa počasi širila čez sosednje države in pa seveda tam, kjer imamo zapisano v našem planu, da gremo naprej. Seveda tam, kjer ima tudi smisel, kjer imamo skupno že, ker čakajo na tisoče uporabnikov, da bojo začeli uporabljati platformo. Tako da to boste v bistvu kar že lahko spremljali prvo seveda v Sloveniji že v februarju. Zdaj, ko bo platforma zagnana, bo seveda naša kampanja se bo predstavila v malo višjo predstavo, v tako celovito marketinško kampanjo, govorimo o družbenih omrežjih, oglasih, jumbo plakatih, člankih,
raznih stvareh, tako da posod bomo poskusili biti, videli boste veliko več naših obrazov, tudi v živo, tako da bomo res se trudimo, da bomo čim bolj izkoristili tudi namen sredstev za to, da privabimo čim več uporabnikov. Tako da upam, da bojo vsi potem videli, kakšne prednosti ima CryptoUnity pred drugimi menjalnicami in jo seveda začeli tudi uporabljati. Seveda pa ima smisel tega, da pač počasi postopoma stopnjujemo to kampanjo, da je potem seveda najbolj učinkovita takrat, ko je delujoča platforma. Prej v bistvu pripravljaš, potem pa, ko lansiraš platformo, pa res zaženeš na vseh aspektih. Tako da to je v bistvu, kar se tiče marketinga, tako da boste pripravljeni in nas boste že lahko spremljali tudi tukaj v Sloveniji. Na zadnjem AMA dogodku sem omenil, da nekaj pripravljamo, tako da to boste lahko že zelo hitro opazili in tudi videli. Samo še take finese za zaključek in to boste lahko že v bistvu videli v naslednjem tednu. Tako da get ready. Tina? Okay, glad we have you back, Sandy. Before we go further to our CUT token, we want to take a moment for our community, like always. But today we want to discuss your support. Your patience, your enthusiasm, and your questions keep us on our toes and keeps us moving forward. Even when it might appear that we're quiet or you don't see as much, trust us that just means we don't manage to say something out loud because we're busy. There's always a lot of happening behind the scenes, and probably if we don't have as much time to chat with you, you can hope that the screen hasn't eaten us yet. And one of the key team members is also all of you. And now we're at a crucial point where we need your support more than ever. Holding firm, buying the dips, spreading the word, and staying engaged, every bit helps. Every like, every comment, everything adds to that mosaic that is the entire picture. Now is the hardest time, the wait. And trust us, you're not the only ones. We're on top of that. But you can only do it once. If the rocket is not perfect at the launch, what happens? So before the real deal starts, before our rocket takes off, we will make sure everything is perfect. And you're the ones who are here with us before all of that. And just imagine saying that in a few years. Your contribution fuels our progress every single day. And now is the most crucial time that we stick together and do our best for the platform, the CUT token, and the entire community. Our commitment to this project and to all of you is as strong as ever. We started this journey together and we're all together in for the long haul. And see you at the finish line. Mogoče jaz zdaj lahko nadaljujem. Zdaj, preden bomo skočili takoj v definicijo analizo CUT-a, bi mogoče 2-3 besede še za vas, za našo skupnost. Tako da zdaj vaša potrpežljivost seveda gre čez vse meje, tako da tudi to navdušenje in čakanje, vsa vprašanja, ki nam jih pošiljate prek privatnih sporočil, e-maila in tako naprej, to vse skupaj, ki v bistvu date v eno celoto, nas nekako žene še bolj naprej. Čeprav je zdaj, mogoče se zdi na površju, saj tako zdaj na hitro gledate, mogoče malo tiho, ampak meni verjemite, da v ozadju delamo vsi, smo all in, delamo non-stop, bi skoraj človek lahko rekel. Tako da dejansko, manj ko slišite od strani nas, bolj verjetno smo mi postali eno, da smo se združili z računalnikom. Tako da brez skrbi delamo. Zdaj, eden izmed ključnih članov ekipe, tako kot je Tina povedala, ste tudi vi, se pravi, je kar nekaj članov ekipe v CryptoUnity in ljudi, ki dela na projektu, ampak najbolj pomemben član ste pa tudi vi. Tako da zdaj jaz mislim, da je najbolj tak pomemben čas, ker rabimo vašo podporo, da zdržite še čist malo, nam manjka, da ste aktivni, da mogoče opravite tudi še nakup, ko malo cena pade,
da držite svoje karte in seveda poskusite tudi malo komu povedati, kaj gradimo, kaj dela naša ekipa, kaj smo že vse dosegali v zadnjih letih. Tako da vsak tak delček, ki ga date pol skupaj, to je tisto tem, kar naredi celoto toliko boljšo kot napram drugim. Tako da zdaj je najtežji čas, zdaj čakate. Tako da verjemite, tudi mi, tudi jaz osebno, ko mi čakam, da se to v bistvu ne konča, takrat se bo še začel. Tina je zelo dobro povedala, če imaš raketo, če ni pravilno dobro dodelana, testirana, sploh testirana, kar že delamo, in če jo poskušaš poslati v vesolje, kaj se zgodi lahko. Ni v redu. Tako da preden bomo mi dali našo menjalnico ven, želimo to z vseh strani 3-krat potestirati, preveriti, da je vse v redu. Tudi internal testing se dela. Tako da bomo poskrbeli, da enkrat, ko damo to na, bom rekel, te trgovine za iOS pa Android, takrat bo 120% moglo biti vse pripravljeno, ker šansa je samo ena. Tako da, kar smo se naučili v zadnjih 2 letih pa pol, je ne prehiter. In kar je super, da smo čisto blizu in ko enkrat to naredimo, želimo to maksimalno izkoristiti, da tudi vsi ostali vidijo, da je dobra platforma, da je delujoča, da je varna in tako naprej. In to je v bistvu, kar je najboljš potem tudi za kriptovaluto kart. Tako da naša zavezanost temu projektu in vsem vam je močnejša kot kadarkoli. Skupaj smo začeli to potovanje, smo že v tem že kar nekaj časa in se vidimo na ciljni črti, ko začnemo. Dobro. Así, antes de sumergirnos en nuestro CAT, queremos hablar sobre ustedes, nuestra comunidad. Su paciencia, su entusiasmo y sí, sus preguntas nos mantienen alertos y siempre avanzando. Incluso cuando parece tranquilo en la superficie, hay un turbellino de actividad sucediendo detrás de la escena. De hecho, cuanto menos escuchen de los miembros de nuestro equipo, más uno con la pantalla probablemente se han vuelto. Uno de los miembros clave del equipo también son todos ustedes. Y ahora estamos en un punto crucial donde necesitamos su apoyo más que nunca. Mantenerse firmes, comprar en las bajadas, difundir la palabra y permanecer comprometidos. Cada pequeña acción ayuda. Ahora es el momento más difícil, la espera, y créanos, no son los únicos, estamos en eso, pero solo se puede hacer una vez. Si el cohete no es perfecto en el lanzamiento, ¿qué sucede? Antes de que comience el verdadero negocio, antes de que nuestro cohete despegue, nos aseguramos de que todo esté perfecto. Y ustedes son quienes estuvieron aquí con nosotros antes de todo eso. Solo imaginen decir eso en unos años. Su contribución impulsa nuestro progreso todos los días. Y ahora es el momento más crucial para que permanezcamos unidos y hagamos lo mejor por la plataforma, el Token Cat y toda la comunidad. Nuestro compromiso con este proyecto y con todos ustedes es más fuerte que nunca. Comenzamos este viaje juntos y estamos en eso para el largo plazo. Nos vemos en la línea de meta. Okay. So let's acknowledge, like in English they like to say, the elephant in the room. CUT's price. It hasn't been immune to the market's ups and downs, and we are aware of that, and we don't want to hide. This isn't unexpected in the crypto space, especially for a project in its early stages. It's remarkable to us, though, how most of you, over 90% of the original holders, have kept faith in us, seeing beyond the temporary fluctuations and the volatility of the market. Other crypto projects normally have much lower percentages of holders after the first months, so we're extremely proud of us and even more of you. You're awesome. As we gear up for the exchange launch, we're optimistic about stabilizing CUT's value and excited about the opportunities that this big milestone will unlock, like listing our tokens on additional exchanges.
And yes, we are in active discussions with first sex listings, aiming to expand CUT's presence and utility. But as we have stated many times before, we won't be saying too much in advance. The journey on its own is not just navigating current market volatility, but it's setting the stage for our CUT's future and long-term life and success. Yes, the path may seem a bit rough right now, but together we're equipped to face it head on. These challenges aren't obstacles, but opportunities to strengthen our dedication and our community and the way we work together. Your faith in us, especially now, is truly inspiring, and we value it so much. As we move forward, each step we take is a step towards our shared vision and our shared success. Ja, sedaj pa nadaljujemo na malo bolj tako zanimivo temo, no? In sicer tema kriptovalute CUT, mogoče tudi njegove cene oziroma cene CUT-a. Zdaj, ni nič nepričakovanega trenutno, da seveda cena CUT ni bila imuna na vzpone in padce celotnega trga. Tako da to je popolnoma normalno v kriptosvetu, sploh pri projektih v trenutnih fazah, tako kot smo mi zdaj, se pravi v zgodnjih fazah. Tako da ena taka zanimiva informacija, ki mogoče izstopamo iz celotnega povprečja, je ta, da več kot 90%, bom jaz kar natančen, mislim, da 94% imetnikov, ki držite CUT čez celotno, se pravi več kot 4000 vas je že, še vedno imate visoko mero zaupanja, ker držite CUT, in glede na zadnje nihanja, kjer je šla cena dosti gor, pa potem zdaj spet malo dol, je to res izstopamo iz povprečja. Drugi, recimo, kriptoprojekti, startupi, ko pridejo seveda svojo kriptovaluto na trg, imajo običajno veliko nižje odstotke po prvih mesecih in holderjev oziroma imetnikov, ki držijo, in seveda same cene. Tako da tudi naši partnerji so nas zelo pohvalili glede na to, kako se drži naša kriptovaluta CUT, preden sploh produkt zaživi. Tako da smo izjemno ponosni na to, smo ponosni na nas in na vas hkrati še bolj. Tako da, zdaj, ko se pripravljamo na zagon celotne platforme, jaz sem zelo optimističen glede stabilizacije vrednosti kriptovalute CUT in potem zelo vesel, kaj se bo potem zgodilo. Jaz mislim, da nas bo vse pretresalo v pozitivnem smislu. Tako da ta mejnik bo odklenil res vrata tudi vsem ostalim, ki bodo potem začeli uporabljati platformo in posledično seveda tudi si zagotovili nekaj deležev CUT žetončkov. Trenutno smo seveda aktivno v pogovorih tudi za nekaj vprašanja bilo glede uvrstitve CUT-a na kriptomenjalnice. Zdaj bom rekel tako, dobra stvar je, da se pravi pogovorov iz teh kriptomenjalnic smo bili odobreni za listanje oziroma uvrstitev, zdaj pa potem na nas, kaj bomo seveda zbrali. Tako da to ni samo tako neko navadno dogovarjanje, ampak dejansko preverjanje celotnega projekta, ekipe, lastnosti kriptovalute CUT-a in tako naprej. Zdaj, ta pot mogoče se zdi malo groba zadnjih par mesecev, ampak to je, tako kot sem rekel, čisto popolnoma normalno. Zdaj smo v bistvu pripravljeni, da začnemo v bistvu z začetkom naše platforme in razvijati tudi seveda uporabnost CUT-a. Zdaj, te izzive, v bistvu, ki jih imamo kar sproti, ki prihajajo, jih lepo rešujemo in pač krepimo tudi našo predanost vam, ki vam predamo vse informacije s takimi dogodki. Tako da res to vaše zaupanje v nas je zdaj posebej pomembno in je res neprecenljivo. Tako da, ko napredujemo, ta vsak korak, ki ga naredimo, v bistvu gremo skupaj proti temu cilju in potem začnemo graditi naprej. Tako da jaz sem zelo excited za to leto. Seguimos. Reconociendo no sé si se dice así en español o no, pero el elefante en la sala, el precio de CUT no ha sido inmune a las subidas y bajadas del mercado. Esto no es inesperado en el espacio cripto, especialmente para un proyecto en sus etapas iniciales.
Sin embargo, es notable como la mayoría de ustedes, más del 90% de los poseedores, han mantenido la fe en nosotros, viendo más allá de las fluctuaciones temporales. Otros proyectos cripto normalmente tienen porcentajes mucho más bajos después de los primeros meses, por lo que estamos extremadamente orgullosos de nosotros y aún más de nuestra increíble comunidad, o sea, ustedes. A medida que nos preparamos para el lanzamiento del intercambio, estamos optimistas sobre estabilizar el valor de CAT y emocionados por las oportunidades que este hito desbloqueará, como listar nuestros tokens en intercambios adicionales. Estamos en discusiones activas para listados en SEX con el objetivo de expandir la presencia y utilidad de nuestro CAT token. Este viaje no es solo navegar la volatilidad actual del mercado, sino también preparar el escenario para la vida y el éxito a largo plazo de nuestro CAT. Sí, el camino puede parecer un poco áspero ahora, pero juntos estamos equipados para enfrentarlo de frente. Estos desafíos no son obstáculos, sino oportunidades para fortalecer nuestra dedicación y nuestra comunidad. Su fe en nosotros, especialmente ahora, es invaluable. A medida que avanzamos, cada paso que damos es un paso hacia una visión compartida. Así que, Tina. Okay, so before we touch on the questions we have collected since the last AMA, I want to make a quick wrap up of what we've been through during this AMA. So the next few weeks will be crucial. We will start our go-to-market strategy, inching closer to the launch. That will be a special moment, not just for us, but for all of you who have been with us from the start. Your support, your belief, and yes, even your critiques are what makes us better. We need you now more than ever, and if we want to conquer this journey that is ours, we have to do it together. I'll let Sandy and Davor do the same wrap-up in Slovene and Spanish, and then we will touch on the questions and wrap up this AMA. Hvala, Tina. Preden preidemo na vaše vprašanja, bi rad povedal takole, in sicer naslednjih par tednov je ključnih. Začenjamo z našo go-to-market strategijo pristopa na trg, bližamo se lansiranju platforme. To je poseben trenutek ne samo za nas, ampak tudi za vse vas, ki ste z nami že od začetka. Vaša podpora, vaše zaupanje, celo kritike nas delajo veliko boljše. Tako da zato so tudi, ravno pravi čas, da omenjam, zato so tudi testiranja v živo zelo pomembna. Dajte se lepo prosim prijaviti na naši spletni strani za live testing aplikacije oziroma platforme. Tako da teh bo še kar nekaj, da bomo res dobili najboljši feedback z vaše strani. Tako da Slovenija, prijavite se na live testing. Zdaj vas potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Vem, da smo to že rekli, ko smo lansirali CAT, pa še kdaj prej verjeten, ampak zdaj pa tista glavna stvar, ki jo bomo dali na trg. To je to, za kar smo delali, za kar švicamo vsak dan. In da bi skupaj to potovanje naredili res najboljše, bi res prosil za full support in da tudi date feedback, če bi karkoli izboljšali in tako naprej. Tako da jaz bi, preden gremo še na vprašanja, še Davor lahko pove svoj nekak predzadnji del, potem pa vprašanja. Antes de pasar a sus preguntas, permítanme concluir con esto. Las próximas 2 semanas son cruciales, quizás hemos dicho eso antes. Estamos implementando nuestra estrategia de ir al mercado, acercándonos cada vez más a ese lanzamiento. Este es un momento especial, no solo para nosotros, sino para todos ustedes que han estado con nosotros desde el principio. Su apoyo, su creencia y sí, incluso sus críticas nos hacen mejores.
Los necesitamos ahora más que nunca para que conquistemos juntos este viaje que es nuestro. Y bueno, ahora pasaremos a sus preguntas y después terminaremos esta AMA. Okay, so as I mentioned at the beginning, there's quite a few questions. I will try to be as fast. I will go through all of them, so then Sandy and Davor can do the same. I think that's the fastest way, and then we end it. Okay, so the first question we got was, what kind of differentiating appeal will the Crypto Unity Shuttle have, the Crypto Unity Exchange have, to have the appeal for other, if you compare them with other projects, and how will we compete with them? So this question we have been getting for, I think, since we went to public with our exchange and our platform. So I think we can all answer it in our sleep by now. One of the greatest advantages we have is the focus on the beginners. So we're not creating an exchange that would have all the features and then try to adapt it to someone who is new, but we're creating a platform that is meant for newcomers. It may not be as interesting to someone who is already in crypto, but we know that there's a mass people that are coming into crypto and don't have a platform where they would feel comfortable yet, that would be created for them, for what they need. And I think that is the number one aspect from where we stand out. In line with being focused on beginners and creating for beginners, it's the educational guidance that you have through the app and the whole guidance on itself. So the first steps within the app, everything is explained and is, as I said, great for a beginner. Then we can touch on two other aspects when we have this question, and it's more in regards to the safety. So the safety is our external custodian, being the first centralized exchange that will not hold our users' funds. So with that, we offer a peace of mind for every user that we cannot mingle with their funds, crypto or fiat. And the last differentiating factor is definitely our integrated cold wallet, because we are integrating it within the platform. So it's another step we're making to create a platform that really has all that beginner needs in one place. So I think that is that for that question. Next question was, how many token burns will there be during the year? So burning events at Crypto Unity are planned to take place quarterly. There might be exclusive additional ones, but those would always be linked to a very major milestone and, of course, as always, scheduled and announced well in advance. But the general answer is 4 times, so once per quarter. Third question, how many more airdrops will there be? So there will not be as many airdrops as now as we move forward, but it is important to understand that airdrops alone are a major part of advertising and marketing for crypto projects. And with that in mind, a certain amount of cut tokens was planned for airdrops from the very beginning. One thing we want to emphasize here is that when we do airdrops that are major or bigger, we're doing it a bit differently than the rest of the projects, because we make sure that those rewards are vested. So even the airdrop winners are getting them gradually, so it cannot be getting the reward and dump it immediately. Then we have a question. The centralized exchange is coming in the first quarter, so when will Launchpad be operational? Will they list good projects, or will they list everything without researching? So we will launch our centralized exchange, as we discussed, when it's 100% ready, secure, tested, and operational. No room for error, as we said. The development of the Launchpad will start approximately in the middle of this year. So we prepare everything we need, from design, screens, the whole development, integration for the app, etc. It's a lot of work, but it will significantly help to raise our reputation and exposure. And of course, the projects that will be there, it won't be pay and you're there, but they will have to undergo rigorous due diligence examinations. Our analytics team will look into them,
and of course, they will be reviewed thoroughly. And then was the next question that was actually also linked to the Launchpad. So do you have a list of projects yet? So as you can imagine, since we said we're going to start to develop in the middle of the year, we do not have a set list yet. We are, although, in discussions already with some projects that are planning to launch. Then we have 3 questions left. How often will you update the platform? The platform that is going to be launched will be the 1.0 version of the platform, where basic functionality will be available to not overwhelm all the beginners. Initially, you will be able to make deposits, withdrawals, fiat, buy and sell cryptocurrencies, access guidance, customer support, and workshops. Then we will gradually update the platform to versions 1.1, 1.2, adding features like in the roadmap. So adding cut utility, webinars, seminars, integrating cold wallet, adding different cryptocurrencies, adding the reoccurring buy option, and so on. And of course, what we will get with feedback from you. Then we have almost the last question. What is CryptoUnity's economic sustainability percentage? CryptoUnity's economic sustainability is robust thanks to our diversified revenue model. We generate income through trading fees, cold wallet sales, launchpad services for new tokens, marketing campaigns, strategic partnerships, and premium features, including educational content. This multi-phased approach ensures us that we have a stable financial foundation, supporting continuous growth and delivering value to our community. And we came to the last question. I'm sure your Sandy smile a bit. Don't fall asleep. I'm trying. The last question that was actually more of a statement was, please inform the team so they can update the MetaMask and to see the value of the tokens. So for cut token, there should be the name, the logo, and the value. If you do not see that, you have to check with your MetaMask if it's updated. From our side, for MetaMask, everything is set. So if you don't see a value, it's probably you have to refresh MetaMask or update it. And for that, we're ending with the questions. Okay. Zdaj nadaljujemo z vprašanji. Kar nekaj vprašanj smo prejeli, tako da smo jih zbrali malo več kot ponovadi, no? Glede na to, da se zdaj približujemo počasi, vas vedno več stvari zanima, kar je prav. Gremo kar začeti, da bomo čim prej končali. Zdaj, prvo vprašanje je bilo, kakšna je v bistvu razlika, kaj ima CryptoUnity menjalnica pa platforma več kot ostali, da bo res privlačna za druge, kako boste konkurirali. Zdaj, to verjetno že od začetka pač poudarjamo naš unique selling point in seveda je zelo lepo razdeljen. Prva najbolj pomembna stvar je, da se fokusiramo na začetnike. Zdaj, glede na raziskave statiste v naslednjih 5 letih, pričakujemo več kot 0,5 milijarde novih uporabnikov v kriptosvetu. To so čisto povprečni ljudje, navadni, tako kot mogoče vi oziroma še pred vami, ki še sploh bojo prišli v kriptosvet. Tako da to so naša tarčna skupina in mi želimo biti v bistvu prva njihova izbira, ko grejo v kripto. Hkrati, kar se tudi razlikujemo, je to, da seveda ne bomo samo pustili in vrgali začetnika v vodo, da ne sam plava, čeprav včasih je to boljš, ampak v tem smislu, da v bistvu pri nas bomo res vodili človeka oziroma začetnika čez celotno platformo, mu pomagali, da se nauči, mu razlagali vse sproti, tako da res na vsakem koraku bomo z njim in kar mi želimo je, da pač spremenimo oziroma naučimo začetnika, da bo postal res tist confident person, da bo investiral lahko v kriptovalute, da bo res se počutil varno, kot doma recimo, čisto seznanjen z vsem, kaj in kako. Tako da to je naš v bistvu long term ali pa dolgoročni cilj. Potem seveda smo prva kriptoborza na svetu, ki bo integrirala hladno denarnico, ki jo že tudi pridno testiramo, to pride potem za lansiranjem v našo platformo, kar zagotavlja tako neprekosljivo varnost
pri shranjevanju sredstev. In glede na to, da se mi fokusiramo na začetnike, seveda ne bojo kriptoprofesionalci, no, mogoče tudi, ampak ni glih taka platforma za njih. Je pa recimo hladna denarnica, kar bi mene prepričalo definitivno za hraniti kriptovalute, da bi potem mogoče premislil o zamenjavi moje trenutne platforme, kot so druge, recimo, kriptomenjalnice. Tako da res bomo ponujali celovito tako učno okolje, kjer se uporabnika skrbno s takimi oblikovanimi koraki vodi ob vstopu in potem seveda je to tudi vse varno in se ga tudi nauči sproti. Mogoče še zadnja, malo manj pomembna, pa še zmeraj za kakšen procent ljudi zelo pomembna stvar je pa ta, da v bistvu pri nas finančni model se razlikuje od drugih menjalnic, kar pomeni, da ne držimo sredstev uporabnikov, kar jaz mislim, da bi mogli vse menjalnice tako delati, ampak seveda na ta način bomo mi lahko, bom rekel po domače, malo manj služili, ampak je to prav in na dolgi rok, da pač naslednjih 50, 15, 20 let, mislim, da bo ta model prevladal na svetu, ker kripto je v bistvu denar za človeka, ne za institucije in tako naprej. Tako da tukaj se tudi razlikujemo v našem pač modelu. Potem to nekako skupaj, to so vse take naše prednosti napram drugim večjim menjalnicam. Naslednje vprašanje, koliko bo dogodkov sežiganja v tekočem letu. Zdaj, jih bo kar nekaj, načrtovani so enkrat na vsak kvartal, tako da lahko seveda bomo naredili tudi kakšnega več, ampak te bodo potem povezani s kakšnimi takimi večjimi mejniki in seveda v načrtovanju naprej in tudi napovedani, da boste vedeli, da se to dogaja. Naslednje vprašanje, koliko bo še airdropov oziroma teh nagradnih za gadgetone ali pa za druge stvari. V prihodnosti, bom rekel, veliko manj, ampak je potrebno razumeti, da te airdropi so sami po sebi en tak kar velik del oglaševanja in trženja v kriptosvetu za kriptoprojekte. Tako da s tem je pač določeno število gadgetonov je rezervirano za to že od začetka in to je nujno potrebno. Tako da bomo pa seveda, pri nas vsako stvar delamo malo drugače, malo na neke novitete želimo predstaviti, kar do zdaj se je seveda dobro izkazali in to je, da recimo pri nas airdropi bodo vedno potem tudi v prihodnosti nekako kot predani z vesting obdobjem, kar pomeni, da nam pomaga maksimizirati učinek in korist teh airdropov. To pomeni, da jih takoj ne more nekdo prodati, ampak jih postopoma prejema celo leto. Naslednje vprašanje, se pravi, ko boste lansirali našo centralizirano menjalnico, kdaj bo Launchpad operativen. Zdaj, Launchpad, za tisti, ki ne veste, je tista aspekt, kjer bomo mi v bistvu dodali druge kriptovalute, tako kot druge menjalnice in potem jih bojo lahko vsi kupovali. Tako da zdaj v načrtu je razvoj v sredini tega leta in pa drug del vprašanja je, če bodo te projekti, te novi kriptokovanci, kriptovalute neposredno kar uvrščeni na ta Launchpad brez raziskovanja teh projektov, pa samo da bi plačali, pa da jih potem mi listamo, se temu tako reče. Ne, definitivno ne, že od začetka, tisti, ki ste res z nami, veste, da bodo, se pravi, vsi pogovori s temi projekti bodo šli čez določene procese, preglede ekipe, tako kot so zdaj nas pregledali, zelo podobno, pregled ekipe, pregled projekta, uporabnost, market fit, kako se obnaša kriptovaluta, kakšne so lastnosti in čez v bistvu našo analizo z našimi analitiki, potem, če bodo odobreni, seveda šele takrat se bomo odločili za listanje oziroma dodajanje te kriptovalute na našo menjalnico. Tako, potem gremo naprej. Imate že seznam projektov za Launchpad? Ne, nimamo. Pogovarjamo se samo s parimi, ki so dali v bistvu interes, da bi radi uvrstili svojo kriptovaluto k nam na menjalnico. Tako da, ampak zaenkrat so samo tam v pogovorih, nič kaj resnega, ker je prehiter, da bi s kom že sklepali kakšne dogovore, podpisali pogodbe za listing, prehitro je še. Naslednje vprašanje, kako pogosto boste posodabljali platformo? Ta zagonska verzija platforme, bom rekel, CryptoUnity 1.0, tukaj bo na voljo osnovna funkcionalnost, da ne bi preobremenili začetnikov. Ne preveč, ne prehiter.
Sprva boste lahko vsi ali pa bodo lahko vsi vplačevali oziroma naložili fiat valuto, to se spomnimo, to so recimo evri, a ne? Potem boste lahko kupovali kriptovalute, lahko boste prodali kriptovalute, gledali svoj portfolio management, upravljali, a ne, kakšni so profiti in tako naprej. In tudi izgube, če boste, pač to je normalno v kriptosvetu, in dostopali boste lahko do tega v bistvu vodenja, a ne, do celotnih delavnic. Tako da postopoma bomo potem dodajali verzijo 1.1, 1.2 in tako naprej. Dodajali bomo funkcije, kot so recimo uporabnost kata, razne seminarje, spletne, uživo, ki bojo povezani tudi s platformo in s katom. Integrirali bomo potem hladno denarnico, to je tudi en tak velik mejnik in pa prednost. Dodajali bomo več kriptovalut, in tako naprej. Recimo ena taka za začetnike je zelo dobra ta DCA strategija, se pravi recurring buy, ponavljajoči se nakup. Tako da to bomo potem vse lepo dodajali, v našem development načrtu že zapisan, tako da imamo v bistvu plan že kar večkrat za to leto samo. Naslednje vprašanje je, kako delamo revenue oziroma kako delamo donos profit, kako je vzdržen sploh CryptoUnity biznis model. Zdaj naš biznis model v bistvu kar zajema velik aspekt, ker gre za malo večjo platformo, tako da zahvaljujoč našemu raznolikemu modelu teh prihodkov bomo v bistvu ustvarjali, seveda eno so trgovalne provizije, potem tudi prodaja hladnih denarnic, storitve za lansiranje novih žetonov na Launchpad, potem, ko smo se prej pogovarjali, potem marketinške kampanje za te projekte in seveda tudi ločeno, strateška partnerstva, sponzorstva, premium funkcije, izobraževalne vsebine, sodelovanje z akademijami, kasneje mogoče tudi šolami in tako naprej, kjer bomo lahko integrirali čez naše workshope ogromno stvari. Tako da res to zagotavlja neko tako stabilno finančno osnovo, da lahko potem gradimo na tem in pa podpira neko tako neprekinjeno rast in prinaša tako vrednost celotni platformi in kak je povezan s platformo. Tako da to je v bistvu nekako tak smiseln odgovor na to. In zadnje vprašanje še je bilo pa glede na vrednost kata v MetaMask denarnici, če je že vidna. Ja, je že kar nekaj časa vidna, tako da verjetno tukaj predpostavljam, da gre samo za neko napako pač samega tega uporabnika, ki je poslal to vprašanje. Tako da jaz bi vam svetoval, da, ne vem, zdaj je to Tina prejela iz Slovenije, mogoče iz tujine, ampak bi svetoval, da poskusite posodobiti MetaMask denarnico v Google Play ali pa App Store, mogoče jo zapreti in ponovno odpreti ali pa mogoče resetirati telefon, ampak cena v MetaMask denarnici za kat je vidna že, mislim, da več kot en mesec, skoraj 2 meseca, tako da toliko. Evo, Davor še v Španijo oziroma v Slovenijo. Muy bien, bueno, ahora seguimos con las preguntas que hemos recibido y con las respuestas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de atractivo diferenciador tendrá el transbordador de CryptoUnity para tener un gran atractivo para otros proyectos y competir con el resto de su tipo? Bueno, la respuesta puede ser muy larga, pero lo vamos a dividir en algunos puntos. El primero es el enfoque en principiantes. Nuestra plataforma está creada para una primera experiencia con cripto simple y segura. Estamos enfocados en principiantes. También con el que es el segundo punto, explicaciones educativas e instrucciones a lo largo de toda la plataforma en forma de consejos breves. Otro punto es la integración de una billetera fría o el cold wallet. Somos el primer intercambio de criptomonedas de CEX que ha integrado una billetera fría, lo que proporciona una seguridad inigualable en el almacenamiento de fondos. Otro es de nuevo, no de nuevo, pero otra vez enfocándonos en usuario. Ofrecemos un entorno de aprendizaje completo donde guiamos al usuario con pasos
cuidadosamente diseñados al entrar en el mundo de las cripto, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas. Y otro punto que nos diferencia, que es muy importante también, es que los fondos de los usuarios se almacenan por separado en un custodio independiente, lo cual es una gran ventaja en términos de seguridad de los fondos del usuario en comparación con otros intercambios. Bueno, y podríamos hablar más. Hay un montón escrito también en nuestra página y en el white paper. La siguiente pregunta era: ¿cuántas quemas de tokens habrá durante el año? Los eventos de quema de tokens están planificados para llevarse a cabo trimestralmente. Podría haber adicionales exclusivos, pero estos estarían vinculados a un hito importante y, por supuesto, programados y anunciados con suficiente antelación. Así que cada 3 meses, más o menos. Otra pregunta que recibimos es: ¿cuántas airdrops más habrá? Bueno, no habrá tantos airdrops a medida que avanzamos, pero es importante entender que los airdrops por sí solo son una parte importante de la publicidad y el marketing para los proyectos de cripto, y con eso se ha planeado una cierta cantidad de tokens CAT para eso desde el principio. Una cosa que estamos haciendo un poco diferente a la mayoría de otros proyectos es que cualquier airdrop más grande viene con recompensas adquiridas, lo que nos ayuda a maximizar el efecto y los beneficios de los airdrops. Tanto sobre el airdrops, hemos recibido también preguntas sobre el Launchpad, diciendo el CEX llegará en el primer trimestre. ¿Cuándo estará operativo el Launchpad? ¿Listarán buenos proyectos o lo listarán directamente en el Launchpad sin investigar a cada persona que paga? Lanzaremos el CEX cuando esté 100% listo, seguro, probado y operativo, ya que no hay margen de error. El desarrollo de Launchpad comenzará a mediados de este año mientras preparamos todo lo necesario: el diseño, pantallas, desarrollo, integración de proceso de listado de proyectos, etc. Es mucho trabajo, pero mejorará significativamente y la reputación y la exposición del intercambio CryptoUnity. Imagina la cantidad de usuarios cuando tengamos 100 otros proyectos listados. Cada proyecto listado en nuestro intercambio pasará por un riguroso proceso de diligencia debida y nuestro equipo de análisis debe aprobarlo. Según esto, recibimos otra pregunta que dice: ¿tienen ya una lista de proyectos para el Launchpad? En corto, no. Estamos en discusiones con algunos, pero es demasiado temprano para decir o anunciar algo. Otra pregunta que recibimos es: ¿con qué frecuencia actualizarán la plataforma? Lanzaremos con la versión 1.0 de la plataforma CryptoUnity, donde la funcionalidad básica estará disponible para no abrumar a los principiantes. Inicialmente, todos podrán depositar y retirar el fiat o euro en caso de nuestro, comprar, vender criptomonedas y acceder a orientación y talleres. Actualizaremos gradualmente la plataforma a las versiones 1.1, 1.2, etc., agregando características como la utilidad de CAT, webinars, seminarios, integración de billetera fría, el Cold Wallet del cual ya hemos hablado, más criptomonedas, compras recurrentes para DCA y más, por supuesto, también teniendo en cuenta los comentarios de los usuarios. Hay una pregunta más: ¿cuál es el porcentaje de sostenibilidad económica de CryptoUnity? La sostenibilidad económica de CryptoUnity es robusta.
gracias a nuestro modelo de ingresos diversificados. Generamos ingresos a través de las tarifas de trading, ventas de billeteras frías, servicios de Launchpad para nuevos tokens, campañas de marketing, asociaciones estratégicas y características premium, incluyendo contenido educativo. Este enfoque multifacético asegura una base financiera estable, apoyando el crecimiento continuo y entregando valor a nuestra comunidad. Y además, por favor, informen al equipo para que puedan actualizar el MetaMask y ver el valor de los tokens en la billetera. Era una de las preguntas también, si el valor de cada token está disponible y se puede ver en MetaMask. Sí, ya por un tiempo, así que si no lo ven, si no lo muestran, tienen que actualizar y reiniciar MetaMask o volver a agregar el CAT. Y si tendrán algunas preguntas cómo hacerlo, lo pueden preguntar también en nuestras redes sociales. Bueno, ya esto era la última pregunta. Okay, so if we didn't have any questions in the past 2 AMAs, I'm pretty sure we covered them all right now. So to wrap up the AMA, remember, we're building something big, a whole platform that is a centralized exchange with a bunch of features and everything that comes with it. There is no room for mistakes here. We want it to be perfect, from the design, the user experience, functionality, security, regulations, etc. And you have to know that even just a small thing can easily push your development back for a month. So we will continue to do our best to launch the perfect platform for you guys, for the world to see one of the best exchanges being launched. Get ready for this year, and as we said, 2024 will be, or it is, our year. Thank you. Ja, hvala, Davor. Tina, preden zaključimo, ena taka zaključna misel. Vsi tukaj se moramo zavedati, da res gradimo nekaj velikega. Celotna platforma, ki je dejansko centralizirana menjalnica z veliko funkcijami in z vsem, seveda, kar spada zraven, ki ni prostora za kakršnokoli napako. Želimo, da je ta platforma perfektna, popolna, od najmanjšega dizajna vsakega zaslona, uporabniške izkušnje, flova, funkcionalnosti, ki jo ponuja, do varnosti in seveda, da spoštujemo regulacije, kar je prav. In tako naprej. Tako da tukaj te lahko, čeprav je taka zelo, zelo majhna stvar, te zelo enostavno porine tvoj razvoj za kakšen mesec naprej. Zato bomo nadaljevali z najboljšimi močmi, da lansiramo popolno platformo za vas, ker ne bo razočarala nobenega, tudi kakšnega novega, ki si bo prenesel, in da bo lahko svet videl, da Slovenci lahko naredimo še en perfekten produkt, ki gre lahko viral po svetu zelo hiter. In da lansiramo lahko eno izmed najboljših menjalnic za začetnike. Tako kot smo povedali, pripravite se na to leto, 2024 je naše leto in hvala še enkrat vsem. Para terminar, tenemos un pensamiento final, como siempre. Recuerden que estamos construyendo algo grande. Toda una plataforma que es un intercambio centralizado con un montón de características y todo lo que conlleva. Aquí no hay margen para errores. Queremos que sea perfecto desde el diseño, la experiencia del usuario, la funcionalidad, la seguridad y las regulaciones. Y hasta una pequeña cosa puede retrasarnos o retrasar el proyecto fácilmente un mes. Así que continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para lanzar la plataforma perfecta para ustedes,
para que el mundo vea uno de los mejores intercambios siendo lanzado. Prepárense para este año y gracias por estar aquí con nosotros. Bye, everyone.